uthi Jesu emavi lawakhulumako angumoya futhi akuphila. Aphindze athi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa, kepha nangemavi laphuma emlonyeni wakhe. Mangabe bewugula usesibhedlela, mawubona dokotela ahamba umbone etakuwe akhuluma nawe akupopola, uyayothatha ngekuthi hayi sengidawuphila. Njengaloku uthola nasi isinkwa lesilivi laNkulunkulu sewudawuphila, ngoba emavi lawakhulumako Jesu angumoya futhi emavi lawashoko akuphila. Kwangathi ungaphila-ke nawe usalalela usadla sinkwa sakavuka udle. Lamuhla ngikuhlephelela encwadini yaMateyu sahluko 5 verse 25 na 26. Sheshisa ucolisane nalo lenimangalalene naye nisaya enkantolo, funa akunikele kumehluleli, umehluleli akunikele ephoyiseni, liphoyisa likuvalele ejele. Ngiqinisile ngithi ungeke usaphuma lapho ungakakhiphi isende yokugcina. Ngiyathandaza sihlobo sami ukuthi ukhone kubona nekwehlukanisa tintfo lekumele ukuthi usheshe udende ungaze ulahlekelwe. Mangabe kudzabuke impahla yakho, noma libhuluko, noma lisheti, noma sketi, noma lilokwe, noma yini, makudzabukile wangakuthungi ngaleso sikhathi, kusedzabuke kancane, tintfo titaba worse. Mangabe lisheti lakho kuphume likinobho, wangasheshi walifaka walibuyisela, funa bese kuphuma lelinye futhi likinobho, bese sisu siba sebaleni. Ngalamanye amagama, mawungasheshi kulungisa tintfo, tigcina setonakele kakhulu. Uthi lapha Jesu, mangabe usendleleni uyati ukuthi tintfo atikemi kahle uma ngalelo. Mangabe uyakhona ukusebenzisa inhlakanipho, lungisa nalokumangalele, ngoba wangalungisi things get worse. Uthi mawungalungisi utabese uyavalelwa, utawunikelwa ephoyiseni uvalelwe. Kwendekani-ke kulesinye isikhathi ugcina ulwa nalo lokuvalelako esikhundleni sekuthi ulungise nalo lotokubangela ukuthi uvalelwe. Siphila emhlabeni, umhlaba waNkulunkulu nekugcwala kwawo. Bantfu labakhile eveni baNkulunkulu. Hlola budlelwane bakho nebantfu baNkulunkulu, ngoba mawutsinza bona utsinza kwaNkulunkulu. Mawutsinza tintfo utsinza kwaNkulunkulu. Makhona lokungalungi emkhatsini wakho nebantfu, if you have a bad case, lungisa naNkulunkulu, ngoba ungumnikati wako konke. Wendelani-ke? Wendela ukuthi ungafiki kunasiya simo sekuthi uvaleleke. Mawuvaleleka netintfo takho tivalelekile. Kungenteka ulwe nesimo la uvalelwe khona. Kungenteka ulwe kulomfanekiso la ushoko Jesu, ulwe neliphoyisa, ulwe nalokukuvalele, ulwe nesimo lokuso. Kanti akusiso lesimo lesikuvalele, uvalelwe ngumnikati wetintfo, ngoba umhlaba waNkulunkulu. Lungisa tintfo, awucale usheshe utilungise tintfo tingakafiki la tikabi khona. Ngekwenta njalo utawutibeka enkhululekweni. Amen.